Mataita Taveta ogoyo debe ne sirikal mamalo kagiwacho ni sirikal dhi nyime kod timo dongruok mopogore e kaunti no. Kotelnegi kod jod bura ma Mwatate Peter Shaki. Jotelo giwacho ni gedo marapaya mane okwamo gi sani osechak ger ka bende gipoyo gedo mag chirni e kauntis mopogore opogore pacho kae. Bende ne gikawo thuolo mar ndiko jomanyien e duond burano ka giikore ne yiero mar duond burano ma bende chano tim dwe mabiro. Tufanye kazi na serikali. Tumekaa upinzani miaka mingi, ukitembea maeneo mengine watu wameendelea. Lakini tukija hapa kwetu bado tunabaki nyuma kwa sababu hatujashika serikali mkono. Vile vile pia tukiangalia formation ya zile muungano ambazo ziko. Tuko na opposition na tuko na serikali. Ukiangalia upande wa opposition, wale ambao wanaongoza pale kwa opposition wamekuwa kwa serikali ama hawajaikuwa kwa serikali. Tuko na soko pale Matunge ambayo imeisha, imebaki kidogo ije ifunguliwe. Ni kazi si kazi. Tuko na reli ya zamani imekaa miaka nenda miaka rudi. Sasa hii inatengenezwa ili watu wetu wa Mwatate, wa Taita Taveta kwa ujumla wawe na urahisi wa kufanya biashara zao. Ni kazi si kazi. Tuko na barabara hii ilikuwa kwamba sasa imekwamuliwa. Na rais alisema jambo moja ya kwamba contractor tena hataondoka kwa hii barabara. Ekinde magedo mano mar kar tich manasewa kaunti Busia chiegni rumo. Gavana ma kaunti no Paul Otuoma okwayo riwruoge mochung'ne jotije mopogore mar mondo mi owuog oko kendo keto omenda e mwandu ma kaunti no mano mar ting'o malo ochumi mano mar kaunti no. Otuoma omedo ni keto mwandu moriwo pur, mago mag chiemo, mag mauta ma ibiro usi e alwora no, mano mar loso mwandu maoko en achiel kuom yore mago mag ting'o ochumi e kaunti no mokiewo kod pinje mamoko ma bende osedong' chien e yore mag dongruok kuom kinde malach. Koloso gi jopuonj e rombgi ma higa ka higa mar riwruok, Otuoma okoni chenro no owinjore lwedo gi riwruoge duto mano 35 manochaki kendo yudo kony kowuok e kaunti no mano mar konyo jodak. Moto nyingi zaidi kwa vile tunajua kwamba baada ya kustaafu kuna ile hali ambao mwalimu anasimamishwa mshahara na apati mshahara wakati ule ambaye amestaafu, anasimamisha TSC inasimamisha mara moja. Na kama umeweka pesa kwa Faridi unaweza ukakimbia huko na uchukue kusaidia kusukuma siku kingoja zile zingine. We've been able to set up 35 ward-based cooperatives, one in each ward. We also have one SACCO in each ward. That shows the commitment the department has taken seriously to enforce compliance to a directive on ward-based economic revitalization. How can we make a quantum leap? Just through thought process, because the resources are there, the people are there, you are here, the organization is there. Just that quantum leap to say, today we want to partner with the county government of Busia. We want to be the biggest investors in KIPES, that Busia County Industrial Park. By being investors, we mean we are going to be the biggest suppliers. We are the ones who are going to make this dream that Busia is going to be the biggest edible oil producer